Zemlja faraona, kako ja volim da zovem Egipat, puna je neverovatnih priča. Protežući se hiljadama godina unazad, drevna egipatska civilizacija je zauvek ostavila trag u istorijskim knjigama. Podižući neke od najneverovatnijih spomenika na planeti, stari Egipćani su bili stručnjaci za brojne stvari, od astronomije, medicine do inženjerstva i pisanja. Kultura starog Egipta je prepuna mitologije, a veliki deo njihove istorije je mešavina između stvarno poverljivih izveštaja i onih skrivenih u mitovima, kroz koje su stari Egipćani pokušavali da objasne događaje koji su se desili i koje je bilo teško objasniti. Sve što vidimo je na ovaj ili onaj način povezano sa neverovatnim pričama, mitologijama i verovanjima, zbog čega su stari Egipćani stvorili bezbroj simbola kroz koje je sve bilo objašnjeno. Sada ćemo istražiti neke od najvažnijih drevnih simbola koje je egipatska civilizacija koristila hiljadama godina unazad. Ankh, poznati kao krst sa ručkom, je jedan od najprepoznatljivijih simbola drevnog Egipta. On je hieroglif, odnosno grafički znak u obliku krsta sa zaobljenom petljom na vrhu. Smatra se jednim od najstarijih i najsvetijih simbola u egipatskoj kulturi, a njegovo značenje duboko je ukorenjeno u verovanjima i religiji tog vremena. Glavno značenje Ankh simbola je život ili životni dah. On simbolizuje vitalnost, besmrtnost i vaskrsenje. Prema verovanjima drevnih Egipćana, Ankh je povezan s božanskim darom života i povezuje fizički i duhovni svet. Također se povezuje s plodnošću, ozdravljenjem i zaštitom. Ankh je često bio prikazivan u rukama božanstava, faraona i drugih važnih osoba. Bogovi i boginje često su prikazivani s Ankhom u rukama kako blagosiljaju i daju dar života. Smatralo se da je simbol moći i autoriteta bogova, a faraoni su često nosili Ankh kako bi pokazali svoje božanstvo i vlast. Pored svoje duhovne i religijske simbolike, Ankh je također imao praktičnu upotrebu. Veruje se da je služio kao amajlija koja donosi sreću i zaštitu. Egipatski sveštenici koristili su ga u ritualima kao simbol blagoslova i oživljavanja. Ankh je bio prisutan u raznim aspektima egipatskog društva i umetnosti. Možete ga vidjeti u hieroglifima, reljefima na zidovima hramova, grobnicama i piramidama, kao i u nakitu i drugim predmetima pronađenim u arheološkim iskopavanjima. Iako je drevna egipatska civilizacija nestala, Ankh je preživeo kroz istoriju i dalje ostaje prepoznatljiv simbol egipatske kulture i njenih mističnih tajna. Još jedan popularan simbol korišćen u starom Egiptu bio je urej. Ureus je stilizovana uspravna forma egipatske kobre. Simbol predstavlja suverenitet, kraljevstvo, božanstvo i božanski autoritet u starom Egiptu. Egipatski vladari, uključujući faraone, često su nosili ureus na svojim krunama kao znak njihove kraljevske vlasti i zaštite koje pruža božanstvo. Ureus na kruni je simbolizovao kraljevsku moć i vlast nad narodom, a također je služio i kao zaštita od negativnih sila i neprijatelja. Oko Horusa je još jedan značajan simbol u drevnom Egiptu. Ovaj simbol predstavlja oko božanstva Horusa, koji je jedan od najvažnijih i najpoštovanijih egipatskih bogova. Horus je bio božanstvo koje je simbolizovalo kraljevsku vlast, zaštitu i isceljenje. Prema mitologiji, Horus je bio sin Ozirisa i Izide i smatran je personifikacijom božanske pravde. Veruje se da je tokom jedne borbe izgubio oko, ali je kasnije povratio vid i moć zahvaljujući magičnoj snazi i mudrosti. Simbol oko Horusa bio je široko korišćen u drevnom Egiptu, uključujući na amajlijama, talismanima, amuletima i drugim predmetima. Bio je posebno popularan kao zaštitni znak koji je obećavao zaštitu, snagu i isceljenje. Danas,
oko Horusa ostaje prepoznatljiv simbol egipatske kulture i arheologije, a njegova mistična moć i simbolika i dalje intrigiraju i inspirišu ljude širom sveta. Još jedan drevni egipatski simbol koji predstavlja život, stvaranje, ponovno rođenje i sunce je Sesen. Veruje se da se ovaj drevni egipatski simbol pojavio tokom ranog dinastičkog perioda, iako je postao najpopularniji od starog kraljevstva pa nadalje. Sesen je simbolizovan kao lotosov cvet koji široko rasprostranjen u drevnoj egipatskoj umjetnosti. Skarabej je ime koje se koristi za različite vrste buba. U Egiptu najpoznatija vrsta skarabeja je Sveti Skarabej. Ovaj Sveti Skarabej je bio simbolizovan kao svetac povezan s božanskim delom sunca, a veruje se da je sunce svakog dana prelazilo preko neba kao što Skarabej kotrlja lopticu sa jajima u njoj. To je bilo povezano s idejom kontinuiranog ciklusa obnavljanja i ponovnog rađanja, što je bio ključni koncept u egipatskoj religiji. Pored svoje duhovne simbolike, skarabeji su bili popularni kao dekorativni elementi u umetnosti i izradi nakita. Klesani su u dragom kamenju, kao što je lapis, lazuli ili jaspis, a često su se koristili kao pečati. Džed je jedan od najznačajnijih i najsloženijih simbola u drevnom Egiptu, koji ima duboko duhovno i religijsko značenje. Ovaj simbol je prikazan kao stup sa 4 horizontalne trake, što ga čini lako prepoznatljivim. Džed se smatrao simbolom stabilnosti, trajnosti i plodnosti. Predstavljao je kraljevsku moć i božansku snagu, a također je bio povezan s božanstvom Ozirisom. Oziris je bio bog plodnosti, vladar zagrobnog života i zaštitnik mrtvih, pa se Džed smatrao simbolom njegove večne snage i oživljavanja. Također se veruje da je Džed predstavljao kraljevstvo mrtvih, odnosno zagrobni svet. Kada bi faraon umro, smatralo se da on postaje jedno sa Ozirisom, a Džed je bio ključan element u njegovom prelasku u zagrobni život i obećanju ponovnog rođenja. U umetnosti i religijskim ceremonijama Džed se često koristio kao zaštitni znak Jamajlija. Nalazio se na različitim artefaktima, uključujući statue, amulete i sarkofage, čime je obezbeđivao zaštitu i blagoslov. U drevnom Egiptu vas je bio važan simbol i predmet koji je imao religijsko i političko značenje. Vas se često naziva i vas žezlo, a predstavljao je jedan od ključnih simbola vlasti i autoriteta u egipatskom društvu. Vaz žezlo je predstavljeno kao stilizovani štap sa zaobljenim vrhom i često ima spiralni dizajn koji se proteže niz štap. Ovaj simbol verovatno ima korenje u pastirskim štapovima i kasnije je postao simbol vlasti, čime je označavao snagu i kontrolu nad ljudima i zemljom. Faraoni i drugi visoki zvaničnici često su prikazivani kako drže vaz žezlo u rukama. To je bio znak njihove vlasti i moći nad narodom i zemljom. Ovo žezlo simbolizovalo je kraljevsku vlast i sposobnost da se uspostavi red i kontrola u zemlji. Takozvani Tijet je drevni egipatski simbol povezan sa boginjom Izidom. Simbol je sablasno sličan Ankh krstu. Tajet ima ruke koje su zakrivljene nadole, a veruje se da označava blagostanje i život. Tokom ranog Novog kraljevstva, Tijet Amajlije su sahranjivane sa mrtvim. U poglavlju 156 knjige mrtvih, pogrebni tekst Novog kraljevstva poziva da se mumiji stavi Amajlija od crvenog jaspisa, navodeći da će moć Izide biti zaštita za mumije i da će Amajlija oterati onoga ko bi počinio zločin nad njim. Ben-Ben, poznati kao Ben-Ben kamen ili jednostavno Ben-Ben, je drevni egipatski simbol koji se odnosi na piramidalni kamen koji je bio povezan sa mitologijom i verovanjima u stvaranje sveta.
Prema egipatskoj mitologiji, Ben Ben se smatrao simbolom prvog mjesta, na kojem se pojavio prvi delić zemlje nakon što se izdvojila iz primordijalnih voda i haosa. Ovaj kamen je predstavljao simbolično mjesto stvaranja i postanka, povezano s bogom sunca Ra. Ben Ben kamen se također povezivao sa hramovima, posebno sa hramovima posvećenim bogu Ra. Neki hramovi su imali piramidalne vrhove inspirisane Ben Ben kamenom kako bi istakli njegovu svetu i kosmičku simboliku. Još jedan izuzetno popularan simbol u staroegipatskoj umjetnosti je lopatica i mlatilica. Ovaj simbol predstavlja moć i veličanstvo kralja, kao i mnogi drugi simboli, i ovaj je bio povezan sa Ozirisom i njegovom ranom vladavinom na zemlji. Egipatski faraoni su nosili ove simbole na važnim ceremonijama. Ovi simboli su često prisutni u kraljevskoj umjetnosti, na kipovima, statuama i sarkofazima faraona. Također su se koristili kao amajlije i amuleti jer su verovali da donose zaštitu i sreću u nosiocu. Drevni Egipat bio je dom nekih od najmoćnijih simbola u istoriji čovječanstva, a njihov utjecaj traje i danas. Njihova mističnost i duboka povezanost s mitologijom i religijom i dalje nas inspirišu. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite mi komentar ispod. Pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce obavještenja kako biste dobijali nove sadržaje. Također podijelite ovaj video sa prijateljima koji bi mogli biti zainteresovani za ove fascinantne simbole. Do sljedećeg puta ostanite znatiželjni i istražujte tajne i lepote prošlosti. Vidimo se uskoro. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite mi komentar ispod. Pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce obavještenja kako biste dobijali nove sadržaje. Također, podijelite ovaj video sa prijateljima koji bi mogli biti zainteresovani za ove fascinantne simbole. Do sljedećeg puta, ostanite znatiželjni i istražujte tajne lepote prošlosti. Vidimo se uskoro.